Dongmukak Sports Association atum kachepatir pipon ingdeng krisi abarim Assam Minister Karlitang Dorsing terang Chikimo Men Pen Annual Men Football Club League Surihinira ingkora ketom angdungkiti kepathupon Patumi jakhong ni phai hiniani Dongmukak Sports Association atum kachepatir pipon haberam kimo aterang pathua club Dongmuka long ingdeng krisi Karlitang Dorsing terang Chikimo Men Pen Football League angdungkiti kepathupon Labangso angdung giti ke pathu pon lake oveching thor club lapen Kiri Songja FC tumang bongsi pathu pon lo Bonta ke pathu pon bom appora hut oveching thor club atum ke thek mucho da jok 4-1 goal pen che pahai pon lo Bangso angdung giti ke pathu along aluhia man pen Karbianglong Chairman's Council Chairman Raju Tiso kache tong donalong Dongmuka Municipal Board Chairman Prahalad Timong Karbi Ronga Saramai Kongchon Bang Rupen Hanse Rongasar Prakash Rong Pharatum pen ke danglok pinnangan manping ke do bang pho bang phetum chetong dun Anparda Football League along nong ikipidun abarim Assam Minister Karlitang Dorsing terang asupi adagwam hunmili terang pilapen ausa bajong ingtiatum chetong dun Lasi under 13 tamini nitum chengpon lo lasi laso under 13 football la bangso kelas tamini nitum bipon po posini nitum chingwai pono chingsai pono lan suse osomar phanta khela bipon pen ke patheki phansini litum bori pon po posini litum pen matha pon Dongmukak Sports Association amai phu Bikrom terang la pen Kongchon Bang Komol Rong Pharatum pen danglok Dongmukak Sports Association along Klembang phiatum cherap chetodunsi Mesen pen bangso ke pathu pachun ponlo Le Dorsing terang Memorial Football Tournament Pinangan ingkan dulu lang litong si sponsor lo semar sponsor brand la bangsa sponsor pen la bangsa tournament DB-pen pinangan tim no tumubang ke ada yang participate dulu la pen la bangsa jadi pinangan itu atele na mokha lagi lang itu padang peklang ponong lo itu mana itu paklang dan ani ponong lo si Kalau itu hancurun aja family itu. Lalu saya ada sih ada kapre ka family ka nang klang unang halang orang mana kapre ka game saman mana sponsor dunang po. So that mana kapre ka game sana itu ada patio. Also mas tuan ini hando basam Charlie jo election do. Lahai tuhan tournament orang ini rat thek long hu tuhan asia tournament di pon rat thek long hu itu kalian ada Somartumel thek long ko lang itu sampai cepak lang long ko paklang long Dongmukak pen Samsing ingti Karbianglong live